Ludaci. To je upućeno građanima koji protestuju protiv radova na Savskom nasipu i to od strane gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. I sve to na javnom servisu. Pomalo zbunjeni ovakvom retorikom pitali smo gradonačelnika da li i dalje stoji iza svojih reči. Čujte šta je odgovorio. 15 ludaka. Tako je gradonačelnik Šapić sabrao i nazvao one koji se protive radovima na Savskom nasipu. 100.000 ljudi čeka da mi tamo sprovedemo, da bi mogli da sprovedemo vodu i struju legalno. Njih 15 ludaka je nas zablokiralo, podelilo letke da će da se... Nemojte da ih vređe, to će da vas tuže, gospodine Šapić. Neke još dodatne stvari spremamo u toku leta, ali više odlučio sam da neke stvari ne najavljujem zato što ovi zlikovci odmah krenu da ih opstruišu. Koji zlikovci? A ti koji opstruišu. Iako možda deluje čudno da jedan visoki zvaničnik ovako naziva građane, danas nam je potvrdio da stoji iza svojih reči. Upitan da li je adekvatno neistomišljenike i aktiviste nazivati ludacima i zlikovcima. Zašto to, gradonačelniče? Putio sam samo ludaci. Samo ludaci, a vi ste ih sad nazvali zlikovcima, jer nisam definisao ko su zlikovci. To sam ostavio da sami zaključite. A za njih sam rekao da su ludaci. To mislim i dalje, da ne može normalan čovjek da zablokira. Ne može prvo da optuži upravu grada da hoće poplavi Novi Beograd. Mogao sam tako da ih ne nazovem, to je tačno. A sam se odlučio da ih nazovem. I naravno ne mogu ja da znam da li su oni stvarno klinički ludi, jer nisam stručnjak za to. Ali termin ludak se koristi u srpskom jeziku za nekoga ko radi stvari koje su neobjašnjive. U tom smislu sam rekao ludaci. A šta za to vreme rade oni koji su nazvani ludacima? Ili čak i zlikovcima, pa ja mislim da je to u skladu sa njegovim karakterom nasilničkim koji je već iskazao u ranijim prilikama kada je javno ljudima pretio da bi im iščupao srce kad bi ih sreo na ulici. On ima takav jedan običaj da govori veoma uličarski. Ono što je on uspeo da izjavi i činjenično nije tačno. Radove je zaustavio Upravni sud. U međuvremenu su dobili zvaničan dokument Srbija voda koji pokazuje da se grad u novembru 2022. obratio toj instituciji sa zahtevom da im se izdaju tehnički uslovi za obavljanje radova. U projektnom zahtevu koji su oni tom prilikom podneli lepo piše da je u pitanju izgradnja, a ne rekonstrukcija infrastrukture radi dovođenja vode i struje za 32 nova objekta, odnosno izlicitirana objekta na Savskom keju. Tako da su oni vjerojatno pribegli jednom triku da tu izgradnju proglase za rekonstrukciju. I to je vjerovatno nešto slično što je Šapić uradio i privatno sa svojom kućom na Bežanijskoj kosi. Iako su radovi stopirani, po dolasku su nas zatekli ostaci nekih drugih, prevrnute betonske žardinjere i beli tragovi po delu puta i šetališta. Privatna firma koja se bavi raskrčavanjem zemljišta je procenila da je jeftinije da pretera svoj buldozer preko krune Savskog nasipa od bloka 70A do ovde do kraja bloka 45 i usput da sruši ove žardinjere jer očigledno nije mogao da prođe tamo. To se desilo jutros u cik zore, mi smo naravno to prijavili. Ekipa koja sada već kroz šalu sebe naziva ludaci, podnela je zahtev RTS-u da iznesu, kako navode, demanti na pogrešne informacije koje je gradonačelnik imao prostora da kaže. Irena Štikovac, Televizija Nova.